asante amamrem no se hu se obi ahye tuntuma na se obo all black na che se eye ewo honom Kumawood na se Ghana movie industry no yenya eye na se ade abeto ye ni enti na hu ye se me papa na se legend Dada Santo no yenyina ye twa black na etia no boys passion mo haba ya Agya am passion apomo nyame na dum bibia boko interview we dey ma hwe ni mu ache ye pa over 2 years now and I feel and I ever to train couple. Boys, I don't know true musa. Nyame ase de come dey ma no ma Zion place ye fa. Then ga dey ma me no. Ah bomb na me hihye ye. Na ma me dey ma Zion. Edim ya dey ma Zion dia. So Zion the other man it said the other mama. Aha, edi na me so meeting. Na say ne. Edi say we go fly say ma say wani mre. Wani amre ankasa time no. Una di ye. Go bomb akase ni nyina Zion ho na mtu ni nyina. Eso na ye wo dia na azikinjira. Me fama Zion. Edi Zion edidi ye. All right. I for me Zion fellas or the man and say it said the watch fufu a aton kwem no. I Poleeno Multimedia so subscribe and click the bell notifications and anytime you drop any video you go it's straight go Instagram Poleeno_com ne go follow me dey near Armstrong Poleeno ade. Boys Agya Manu we asene o. Pastor enfie and I say mredo do say na odinim Agya Manu. Oh, Agya Manu dey me pare say if you ya baby eti ya na. Baby at art center here. Center. Na me ni nyina ba ha no ni share meeting ni ade. No ha. No oka concert party. Okay. Ikuo no concert party ikuo no satam na David don talk. Okay. And then ye president. Okay. Nti ono na satam na nam digu no. Na group no wo musu no. O David don talk group. Okay. I from Eddie Camp. And how much chichim? It will be in the group. Okay. Now me group here all masters concert party. Okay. And David don talk the any Eddie Camp concert party. And Agya a baby my concert party. Okay. It's in a group no do yeah. It's media. Na sata munam didi no. Senior theater. Nya dia. Usa higher art center. The meeting there. Yeah, na moyam. Na so onim na bro be me nka ha me nya be enfie dua sande be bro. Anya gabi hu na che. Me ni ache. No a young guy. No a young guy. Because we said that you sana wow ni. Okay, the age na nko for be brave so ho. The age ni na 54 but you hu say buy no mind 50. And woman this one no be account sana bi ma here. Oh, okay. Okay. And buy it free all the way from Kumasi now buy you. You know, Manaus no Kumasi ache. One now so. Na meka. Said the be obi abe hu say Ajapa TV de bia na me now so ho say yidi na wotwe da no eye nne. Nti na se ma ma bia enye fe. Okay. Nti na ma me buy. Ti enu kura nti no amankwa adwuma. Ba fe ase onyu amo afesne onyu anketwa o manketwa nyina ba Ebia ba but wo ma ma ne sa. So when Kumasi for no ba ni sa. Nti mi so ba sa Ijama Kumasi ye. O se comfort colleague ba sunsun ba one kasa o ba bigger quiz ba. Bigger quiz. Achre ba. Bigger quiz tia. Achre ti kurum ha. Colleague say what akra. Na we sunsun to Kumasi. Wa aye 50-50 what ya think crime. Okay. What in crime at Kumasi. So nti Kumasi for na kasa na sheda ama. The director Chief Los Martin virus Batman I see some friend virus. I was acting no oni awo ya. Okay. Any a DOP back I friend Baba. Okay. Almost buy apart from that. And I'm here ba na me aboa. Okay, na na aboa so ba. Na me aboa wa ha. Ai ono de me fa say oni Kumasi feminine. Okay. Ye ka Kumasi for bab ankasa ye atisa. Ye ka le nkamne na na aboa me ni nko a. O ma ka nyina o mo theater akra. Nti ho am na ama. Majority ni nyina so bi ama. Se kura say Omo no mo ye adwuma na nsan nyina omo ni ha ena ga ba ko so abe fufu ba odi amono so ba odi amono wa ha
odi amono ha na one man back so or davani on say na ye ni twetwa series no kojo series ni kure twa na there you know Coco Crash. One su twa bi on so ha. Okay. Na say more organize to say bia Bishop no me hu say na what them more organize VIP bars a carry all the actors from Kumasi to Accra. We some say na what that. Nti o ma anyi sa. Okay. Na what that. And I say blame go for say o mama. And nsuo ne weather na na ya ye. Me bia me nya no na mehwe. Nsuo no a toye no. Wo fie no anopa no nsuo wa mu na anopa nti wo beba wo besim ne nsuo na bo kwanzo no wa benu nti se wa ma ena ye tosu biu we no e na otweda nti akoma tosu se wo beba okay o ma oh ena o ma she date no August 20th 20th to 21st August o mo ye be wake keep Friday, now the arch, Saturday, or I sent a higher number. Yes, in what cry out Fanco. Okay. Young Frank could cook coffee. Okay. To be a Coswa cry. Be a Coswa. I sent a young. Okay. Okay. Me paso unim no. Once you be unim no free on chair. Ultimately, the bar could be F kind and answer the film. Are they very important now? The kind of German. Oh, a man who you be a seven 1 year, Nipa or hard. D kakra but just say opagro onim kredi agro onim payifo di agro bibia won sheda enyu bia ni bufu ntentem na untu kase bi enye manipa okay ai ubuni ho akama te say ubodi di wo sini mu a unse sini no wa mamu ntem okay no consent party no abi di no anti sini die ekire ya na omo edine ba kuwe bra Batman na yusu no fa kesi a e ma yuhu no a Batman so ne koju ne ye adwuma nti koju so yusu Batman ye adwuma na si o yusu sanity Batman sini bia bo mu bia na o okay oba mana fira club ma so what akra yeah na ne free mu we no shock like a surprise ya dia bia said that I'm on okay o fi Batman set so okay now what bi wo asin to la okay o ya the hold moment in the buy and go we I was set no so no mo de buy and o ya the set no so no mo de buy no be free mu nti ya dia o che da okay, me ne abrobe some pacho ni abrobe kasa wa haya na o kan bibi tse ne yare no kra no anya yare bia na eye yare a ekunipa dabi ba ye de ne duru a na se ofri agwasi we de interview da we interview ye we agwasi interview ye we every address and a bar no trending man they say the whole guy no na trending so uni ma na me catch you audio na circulate na Poleeno Multimedia obenya ko ba bia o de Google bigger quiz obenya o de ensem bi etudwa me say me ka wa ha but o Google a obenya ono ene be display one but maybe say no after interview we no e bia na akwankyere ene wa be say it after interview no maybe say no me watch na ye kasa ai na kwesi edi ni jimi kakra me man wo ma jimi ti say ya sa ya na form say oh man sa okay sanity wo ya de na omoka ya de no say ya de bia no say wo kotrek na say ebi on ma mo obrekura utimi yeah you know what yes or ya na wa be okay so but we buy na I'm going to the hospital. Okay. I na the no koye. Nti ehu ya say what me answer me. E no dey free. O ti say o free me na wo he fa. You come say na course o ba so. Okay. Ti course ba so na o say o mati bi say we free. Na sa
artist bi so free musano a movie star yeah I want for friend you must be a fast my friend abusia ana ase de nipa na ben no na ikuya wo no se wo de abre na na o must be a sinti friend na me nua pa jo o chirichiri mi nyina se dia bani na ye no kre tu dia frame ya me ka se no kre confirm am sana sana me to me I confirm my man confirm say no kre ma me kan okay me hear interview bi a o de tu just say nipa de oba wi ase a ebra wo bobia no ohunu say ekosi awie ya no akai say nipa e wo ba bi ko nti na me bisa say ade a wo so usuro say bi a emre bi ba ye bebo boys na ya ante nka sebi me wo wi ase nyina no ade a bi nsu ade a unsuro ewo wiase ewu esan se bi se ade etwa wiase enyina ato owu ne mu mekwen no bafa so owu no anya papa eno na eya se me ya dada ama obi ene bi peja me ene makobe bi ni ade ena mse mi nya me se mo man sa ade ni bi ntome ana ma ti asia nam bi kumi prekope so mi dan man sori anka be mi de mi tia sisi ai na mi koda na de ti se man sori a be mi de pa okay nti akwa bi nyumo si se u fumu akunta be ana okobu sa kunta na sisi ni esi ye ho adwuma okay sa kunta na esi ye ho adwuma okay enunti na ama sisi no ya tete ne ma so ya ba fomu a ye kan sempa kire nkofo se onkwaje ho adwuma se die tie bia no ka hu se woni pa ye de ne obofiri ase na ofiri ase a akonta ben na akobu kunta be na okubu akire obofo nipa no a ode ye baaye no okay so fi se nipa no kura no esum na abebe ba wiase de bi nye Jesus no ono be wuji ye nkwa no azisi ye ni admonefo ye hu se ni ye wo nipa bi obewu a ye body nyina wa papa no obi no nyi sa but ye ni aye wo Jesus mu gidiye bi se e wo ho sa se sa na beba okay now o ka enkwaje ho asem obi so beka say ye hwe bombi a ye start interview now ka say o hye ye nyina de come as Zion Felix no o ko kan say mi say on ma be over 500 na enya empamu nhye dia na say on o mada na o de ka enkwaje die na ase boy bra kakra na de ema no onipa asem na meka no eya ne nipa bibie ntimas okay mi chire mu se sisi ma ya abode afoforo nti mi ka me body ma wi ase nyina ehu se dipa wi okay say na no nti nyoma na wo fa mu na wo nyoma mi fa mu nyina na si nipa 2005 oh na me say 500 2005 nti na wo try like what list me list eso be ma oni nyansa no omo obedi enka say many way I we na ibida sort asie but snifo be break down wo mo twese list na the buy that me pesi ni me pa wo